Jotro hambai te shomani sibai. Tini kaisa bas kangi TTADC election of the TPF ni je saklai jak sang jotro Simon tha TPF bas kang ADC election of participant khai ni sang 2014 isimi vote boycott khai family taklai ni wo khang sang vote participant khai nai. Because gamna 28 candidate be declare khai kha already sini ideology they kabangma sini commitment to you. Okay, so naisingli tomani te observe khai tomani bubagrano clean regional alliance khai khang khang ke sungkono support khai ni yaba sung kisa salano kha borni clean regional alliance to sung kaham khenu pia yaba sung tini no khasrai srai no kha tei borni samgota no beba kam chokmani borni no kha tei buagrani bisinti besung no kha tei borni bisinti be IPF ni bisinti besung no jaka obo clean regional alliance dia tei borni halabno besung kaham no pia tei commitment buagra roi tu clean regional alliance unna rai kai sung bus kago samung tangla abni bagina of clean regional alliance so full support khai gai sini TPF 28 seats in declare khai mani abono sung bubagrana full or nigo tire khai gai tamusung bono support khai gai tani bagai khang khang ke sung sai mana ha sini sasun sini TPF ni motto te ideology te TPF ni demand sung jotor sai mana NRC CA of push detailed deport all illegal migrants from Tripura overall sarati sanani bagai te sini borok ni kabanga birman aba sabai mi sini kabanga birmano to iseng dini sangka ka jora kabang nanai apne sini stay haro seng manifesto already seng kari ha o manifesto ni kaisa kaisa klai zo to seng social media tri bezo to news channel seng apna publish kene over no bebak samung betang sarati sanani baganya bubagrano seng te kaisa ko khang ke clear khanyan so sini zo to ha ho da program bubagrano seng bus kango TTADC ni election ro CM snana ni bagai TPF ni zo to slai soba kotor kharna abni bagai TPF full support kagi bubagrano seng vote participant kene ni bagai decision na ka te tini bubagrano seng clean regional alliance no nugui tini bono support khai kya ba jepro clean regional alliance in yang khang ke sang apna apro sang ahai ne sini yakli da chak fine apne bagai lukuno so to clear khai ge je bus kami song mari go sang sini ha sini sasun mudi be sai tong atmanirbhar nei ke sini sak pai thang ba sa jangai TTADC election tangi sang binyo thangai alliance thangana ar sini sang ba sa sini no sang sam tangai sini sang ba sa sini no sang kok sanai sak pai thang ba sa sini ha sini sasun tumna ni bagai so ba khai ne sang ba grano heart and soul bus kami election support khai nei so to tipra hani so to tipra san ko request khai sang ha ba grano te yi bus kango thansak lai gai sang jo to na ha sini sasun sini political rights no sak benya ni bagai ya free sengjaka 70 years ni pore after 70 years ni pore first time je sang sini ha sini sasun to na ni bagai pal khai gai ha to ham sak kare basai khai apni bang kha khai gai bus kami so bo sang kaplai nai ti buagra ni mukti khumunu go khumbar nai te obni somai bai sang khai gai te os somai ni jo to ya sak nai bus kami sang kaplai sak sang khai dum jo to na ham bai ti so ban madam clean regional alliance manna abna kisha clear khari ka sana jemon sini lukro baksa kabanga confusion ngai clean regional alliance mane ke umti hai sangno kha bubagra bai sangno kha tipra ma the je pro 5 tarikh announce khai malan chini baso bubagra se announce khai ga within the 5 days 7 days jo to na march khai di tipra mo thago sini greater interest indigenous people of imagai kya ba apro sangai to kha sang to non political organization TPF good boycott organization angkai je regional party tongai rong na alliance sangra thong nei hai to mani je to sung to good chipang ria angkai jodi nang khangke so sung good support khai horman naise ki to mani kintu 7 days ki mo khalia buang na ni mani bisingo angkai sung je pro bubagra sung no boring kha social media ti jo to no kha patal nang political part of na khai sung apro ko sang buagra nang khai khangke sung part na nai nei ke buagra jokon declare ka sung bahai na study ma khai ka je sung tak tak khai nei angka sang to age na sajal good boycott tamni good boycott khai illegal boot art ni against sung NRC supreme court solai to ta last stage to ngo coronavirus ni bumti ta 18 march final tongani abo sangi tongani bagai se tak khaya apni bagai sang kono te kisa nai singi tongani phia ba zora nai singi tongya zora nai singi te sang high court case baklai election khanya ni bagai dakti high court ni contact bai ta state government election commission bai dongwei abro mo map to buka eka o jaga ko sang nu khaje o jaga bubagra joto le ringkha regional party alliance ngai ni jeni atmanirbhar khalani magai ringmani phia ba kemu phadia angkai seng non political organization phana bubagra ni oring mani kharang no age seng commitment de jak bubagra no kha kha seng support khaine amni bagini seng 17 tarikh or pele se pai buagra be malai kha seng malai mani poreke seng malai mani socio political organization malai mani losi politically bor khaka IPF ro khaka khana go 19 tarikh or alliance seng mani benu kha te DSP ti brahano benu kha poni pore seng te kabangma individually phaigai party ni kagai phai khaibe be benu kha
Pia sengora nuka IPFT payment inka ke IPFT BJP by alliance. Tabo ko cabinet minister 2 to. Inge boro government party. Inge government party by se bubagra alliance inka. Inka ke pona sengke wana kam ke result alliance de na ke ba government alliance de. Inka bono bubagra seng semani bu seng sai clear khaiman gralia. Abne ba seng observe khani hinma tongka. Inka abna na seng saka jodi IPFT government from ya ka rei BJP alliance ya ka rei bubagra wi khamsang ka ke abna hone clean result alliance. Kintu tabo tamnai BCP ni andaro IPFT ni andaro bubagra ni thansa inga mato abaga hundai sense system si abo tamnai BCP ni sense system si inga sengo sense system no seng yasa ya dei support khaya tongani inga seng derung kha sense system boroni kerikha tongani nukha tei seng srai ke nugo borok hoito oroni go yaka suku khaya nangnai eba ke borok hoito army yaka nangnai abo ni bagai o kogo tabo borni halak sok mani nugo tei borok no bomte haike nugmani bagai ne angkha khaya sini IPFT robo hati to kono hamsa mani tongkha ke bor reason hetu tabo IPFT by BCP alliance kaite mon borok yaka sukui phainai to mon yaka sukui phaimi yang khage borok kesanai abo srai ko abni bagine sengnu kha or jaga wo khage clean result alliance mane ne or puno national party by kerungjak halok ya or sini bai thang basagai bai thang ni hawo bai thang sasam rule khalinani halok si o halok na hage seng dini phai